Santa Barbara, gintaw-an sang Manna from heaven. Malipayon nga ginbaton sang Municipal Nutrition Council ang 250 ka boxes sang mga dehydrated food supplement halin sa Here's Hope Ministries and Evangelistic International Feeding Program para sa sobra sa 1,310 ka mga pre-identified preschoolers sa sulod ka 120 ka adlaw sa isa ka seremonya kag memorandum of agreement signing na ginhimo Miyerkules singaga sa Municipal Covered Court sa padayon na pagsa-ulog sa Nutrition Month. Si Anecita Suplido, ang Municipal Nutrition Action Officer, nagsiling nga ang mga Barangay Nutrition Scholars naghimo sa nagkala-in nga mga masustansyang recipe na pwede magamit sa pagluto kang dehydrated vegetable. Ano ang DOPD supplemental feeding? Kada catchment, naghimo kita ka content, halain-lain nga recipes out of our raw material. Kung ano ang nagaag, amo to ang aton nga i-implement sa atin na barangay. Plus, supplemental feeding. Hanggang dyan na challenge ka natin. Ang Here's Hope Ministries Incorporated nga may matahom nga simbahan sa Blanco Street, may mga 5 ka programa nga amo ang daycare, health and medical assistance, relief and emergency assistance, supplemental feeding, kag ang Dorcas House, isa ka shelter para sa mga kabataan. Si Reverend Ray Newsom Director sang Here's Hope, nagdugang nangin tumandok na siya sang banwa. Let me say this, because I also am a citizen of Santa Barbara. Some of you may not know this, I think most of you do, but my wife and I live in Willisville subdivision. In fact, one of your SB members was our architect and did a great job, a wonderful job on our church, Jeffrey Stambilla, a beautiful building. But in these wonderful blessings that God has given us in Here's Hope Ministries, the opportunity to help children, especially malnourished children, of course, I wish to help the children of Santa Barbara because this is our home. In fact, my wife and I have decided a long time ago that we will spend the rest of our life living here in Santa Barbara. And our plan is to be buried one day, we hope many years from now, but one day, sa Pilcadlao, we will be buried in the municipal cemetery here in Santa Barbara, because our hearts are here. So we're thankful. There are no strings attached to any of our programs. We do not use our program to promote any religion. Our program is without strings. We do for 2 reasons. May duha ka razon that we have Here's Hope Ministries, and we have Dorcas House, and we have the supplemental feeding. There are 2 reasons. Number 1, gusto kami mabulig sa inyo kabata-an. That's one reason. The other reason is because of the love of God. Si Sangguniang Bayan member Jeffrey Stambilla nagpasar kang resolution sa pag-recognize sa bulig kag programa sa ministry para sa banwa kag pagpasalamat man sa mga unsung heroes. Sa atin nga mga unsung heroes sa Santa Barbara, ang mga Barangay Nutrition Scholars kag ang atin nga mga daycare workers. Resolution expressing gratitude and commending the Here's Hope Ministries International, represented by the Reverend Ray Newsom, as generous stewards of love and goodwill for their continuous aid in various feeding and outreach program in this municipality. Ang supplemental feeding program ang iga-supervise kang Municipal Nutrition Council kag iga-manage kang mga BNS kag daycare workers inigindugang ni Municipal Social Welfare Development Officer Lani Somsyo.
Si Mayor Dennis Superficial kag si Reverend Newsom nag-memorandum of agreement signing nga ginsaksihan kaupod man kay Vice Mayor Rema Sumo kag ang mga sangguniang bayan members kag Here's Hope Ministries. Pagkatapos ang MOA signing, ginupdan sa tanan ang symbolic na pagpalupad sa mga balloons kag dayon ang pagsalo-salo sa mga manamit kag sustansya nga pagkaon. Makita sa itsura sa mga kabataan ang kalipay kapagsik sa mga padayunon nga suporta sa nutrition program. Gani ang Santa Barbara nakuha ang award sa most nutritionally improved town sa probinsya. Ang Manna from Heaven, isa ka supplemental feeding program kag isa ka bugay para sa ikaayong lawas sang banwa. Boboy Sucaldito, ILU, Santa Barbara, Iloilo.